आता खबरो विस्तारान. ड्रग्स वा शिनळकी व्यवसाय केन्नाच कायदेशीर जावपाक शकना, मात मटक्याचेर म्हजें मत ठाम आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं कितलेशेच लोक मटको खेळटा. खुबशे जाण ताचेर आपलें पोट भरता. म्हणटकर मटको कायद्याच्या चौकटीत येवचो, तो कायदेशीर जावचो म्हूण मंत्री मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर शिकेरीच्यान गौतम शिरोडकार. What I felt, see, drugs can never be legalized because drugs is finishing our prostitution can never be legalized in India. I do not agree with that. Now you are talking about so many boys who are working on that matka thing. I'm saying if it can come under the ambit of law, why we should shy away? All those people who are criticizing me today, who have criticized me on that, I am talking the truth. When somebody talks truth, you are being criticized. It is going on all over Goa. Young boys and girls are playing. Why it can't come under the ambit of law? If you are saying, तू कोणाकूय विचारशी पॉलिटिशियनांक म्हणटलो कितलेशेच भुरग्यांचे पोट आहा तेजेर जाल्यार हाड मरे तर एम्बिट ऑफ लॉ. काजिनो जो तर काँग्रेस सरकारान हाडल्या अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, कोणे हाडला सांग म्हाका तूं? आमी हाडला. सो तेणी हाडला तर कितलीं वर्सां जालीं? आमी बंद करुया आतां. सो वी आर ऑन द फायरींग लायन एनी वीच वे. तूं बंद करूंक वयशी फायरींग लायन, तूं चालू दवरशी फायरींग लायन. शिफ्ट करा म्हणटात थोडे जाण, खूंय शिफ्ट करा. आमी रेडी आसले हिंगा हाडपाक, पण हिंगा स्वेलिंग जाता व्हडलें ड्युरींग हाय टायड, लारां येता. वी कांट पुट द लायफ्स ऑफ ट्युरिस्ट एट रिस्क. सो एनी वीच वे यू कम ऑन द फायरींग लायन. सो I stand by my statement on Madka strongly that so many years it is being played. Lot of boys are getting their looking after their family through by writing those numbers or whatever it is sitting on that table. I am not against them. They pot. Let it come under the ambit of law.